Sikhumbule Phakameni Nanda 88.4 FM Nanda 88.4 FM welalele njengamanje sibonge komdala weinsuku sibonga umdala usigcinile savuka saphinde sahlangana futhi njengoba sasishilo sathi umdala mayivumile siyawuphinde sihlangane sesingeneke manje singene esihlokweni sethu esethi ukukholwa kwethu sinokukholwa okuyinhlobonhlobo seke sikubheke lokukholwa kwethu namhlanje ngeinhlobonhlobo zakho uyithola ukuthi wena uphi mlaleli ke ukhumbule ukuthi Nanda iyatholakala lapha ya kwi-app mawudownloada i-app yethu ku Google Play Store uzokwazi ukuthi usithole lapho live uphinde usithole ku Facebook live mawuthola ukuthi la ukhona mhlambe kuyahlohlohloza kudonsi kahle uzame na ku Facebook live sikhumbule Kuphakameni 1910 1976 uphinde futhi ku YouTube uzosithola sikhumbule Kuphakameni like ipage khona uzosimama likhule likwazi ukuthi liphinde likulethele amanye ama video malihlale lincane nje kubuye kube nzima kanti malikhula ipage usikhumbule Kuphakameni kuzokwazi ukuthi izinto zize ngendlela njengoba sazi ukuthi hey namanje kade sagcina nje ukuposta siphila ngawo nje ulive isikhathi esiningi so ungasithola ke lapha ya ku Facebook live okwamanje kodwa ama video amadala uzowathola lapha ya ku YouTube sikhumbule Kuphakameni angihambi ke ngayedwa ukhona umshumayeli uSibisi ukhona umfundisi uMhlongo nabo bazobingelela nje khona manje emshumayeli angibonge futhi Sambothi ngibingelele kubalaleli beNanda FM nabo bonke nje abalithandayo uhlelo ngisho njengokujwayelekile ukuthi imini enhle yeSabatha kwabangcwele amen mfundisi kuzo zonke indawo la kulalelwe khona kubona bonke abayimiselile bavuka sithi imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele amen ayike sekuyiso leso sikhathi esihlangene ngaso ukuthi sike sibheke sikhumbule Kuphakameni konje kwakuthiweni wayitheni umprofeti wayitheni inkosi kwakuthiweni sisahamba ngakho yini siyibheke nathi kodwa ke namhlanje njengoba sithi ke ukukholwa kwethu indaba nje kufanele sivele siyiqale mhlamba ke ngikuhlukanise emfundisi lokukholwa kwethu ngoba sithi khona abantu abazelwa amaNazaretha nabo baba amaNazaretha khona abantu abakhetha inkosi bese beba amaNazaretha ila ifika ihlukane khona ke leyo ukhetha inkosi eneyigaba eziningi leyathi umuntu ngikhetha inkosi ngoba ngithande izwi likaShembe ngikhetha inkosi ngoba ngifike ngigula wangisindisa ngikhetha inkosi ngoba bengihluphekile ngizocela umntwana ngizocela umsebenzi khona bengizokucela ngase ngiyakuthola ngase ngikhetha inkosi omunye ukhetha inkosi engakakutholi ngethemba lokuthi uzokuthola lokho abekucelile bese kuba khona lo othi olunyaka uhlobo lolu eliphinde lithanda ukwanda lelo luthi mina ngikhetha inkosi ngoba isonto lesintu kaShembe isonto lesintu uzele lokho uzele isintu iboke laba abaningi kabatwenza izinto ngesishembe kanjalo bathi into yesintu le uyabona ke nezinto abazenzayo ke isikhathi esiningi ke ziyisintu benza izinto nje bafake kube nemfakelo ethile yesintu tuntu ubona amasiko esintu noma imikhuba yesintu ke le
ya kunalokho kuhlukana khona ke abasha ke manje athi umuntu mayinemali engaswele akaguli akafune emsebenzi akafune lutho ozele intombi athi mangiganwa ngiyoganwa kaShembe afika thathi inkosazana bese ke uzobona ke emva kwalokho wayivele engazili ukuzokholwa wayivele eshilo wathi hayi mina mase ngifuna unkosikazi ngiyohamba ngiyomthatha kaJesu so kusekhona indlela izinhlobo eziningi mfundisi sibingelele ekugcineni sizokhuluma indaba kaNkuluNkulu wasephakameni namhlanje okudala singene kuyona kakhulu mhlambe kunezinto ezisehlelayo njoba sihleli la sihlangana nabantu endleleni bese ubonda nanga umuntu eyisimangaliso bese ukhumbula izinto ezikaShembe kodwa le engifisa ukukhuluma ngayo kakhulu namhlanje esoba phezukwayo uNkulunkulu mayevuma khona umndeni esohlangana nawo ngalokuxhakaxhaka babelungu ngicabanga ukuthi sebekhona ku Facebook live umndeni waseLimpompo wakaMalihase okhethiwe ongakhethanga inkosi okhethwe inkosi njengoba kade uyibeka ke ukuthi khona beza begula basinde bese bethi mina sengizawuhlala endlini kaJehova ngoba ngisindile kusekhona kulabo khona baba nenhlanhla athe sesindile enyameni abefika ehlukumezeke kuyona idlule lento yomshaya inhliziyo yakhe ibhoboza bese ithola indawo ihlala izinto mase idlulile zafika enhliziyweni ijwayele ukuthinta umphefumulo bese bona emphefumulweni ukuthi hawu ngampela naku sengithekhethe inkosi yasekuphakameni khona into engizwayo emphefumulweni wami engaphezulu kwengizwe enyameni ebese thike noma ngingabuya lokugula kodwa khona into engizwile kusasindanga inyama kuphela kodwa nemphefumulo yabo athi uyafika lento yangithitha umphefumulo banjalo kabanye kukhona nongasindi kodwa athi angisasuki la ukhona ngaye ngakhuluma naye namhlanje sengathi ukuthi ukhona insizwe yafika ihamba nge-wheelchair uthi uprofessor uMugli kuyona me enza ama interviews i-researcher le ufundisa eLi University uthi yabuza lapha ndoda wawulethwe yini la kaShembe uthi ngezwe ukuthi usukumisa abantu abazishosha hawu wafika nini hayi sengineminyaka but you are still on wheelchair uhlalele yini uthi hayi ngiku wheelchair enyameni kodwa emphefumulweni ngangena la ngizosukumisa inyama yangasukuma inyama wasukuma umphefumulo ngimbonile umuntu onamandla okucathulisa umphefumulo uziyofika ezulwini la khona abahamba nge-wheelchair abahamba ngenyawo zabo abahamba ngamadolo lapho khona umphefumulo usukuma uhambe inyama ibikhathele sengihleli la kuphelele ngeke ngisasuka uyamuzwa professor uthini uthi uprofessor kumina kusho ukuthi bakhona abantu akabekezele ngoba sabuphoqa uShembe ngithi mina cha akanjalo unless wena i-research yakho mayizogxila ekuthenini uShembe kahluleke ngoba wena wazi ukuthi uShembe wezosindisa inyama kuphela uyamuza umuntu ofikile ukuthi uShembe yesinyama ayisindanga ngangizele kwenyama kodwa wasiza komphefumulo ngenye indlela uyazi lo muntu ukuthi inhloso enkulu kaShembe la kwangekona ukushoda kwabantu abanezinyawo eziphelele ngoba njengoba sihamba nje asazi noma uNkulunkulu wayeqonda ukwakha abantu angabafaka amehlo bese bebonelo yena asazi noma uNkulunkulu wayeqonda ukwakha abantu angabaniki inyawo bese behamba ngengqondo njengaye athela ebekude lensizwa lokhuluma ngayo mfuma ngithi eyase ngakosikhabe Mandeni Emvunizithi na abantu bazozwa ukuthi uthi wena yayihamba nge-wheelchair
kwaleli ibhayisekili wheelchair wayizakhela la ibhayisikili kwakuyi wheelchair enamasondo amathathu awayishova ngezandla mehamba ngayo ya uthi ke ihleli la abanye ke ngichaza ukuthi ke ngiyasikhuluma nje ngikhuluma ngabantu la abathi befika bahlala abanye bengena lutho sibone thina izalukazi ebeyidabukisa mase ngikhula sibone omagceke sibone omamadlala obothi umbone eshanyele endlini yesonto uyibuza uthi lo muntu njobe ehleli la udleni njoba lo muntu ehleli la yona lengubo ayiwashile ayigqokile uyiwashe ngani ulalephi kanjani unazo ingubo zokulala munye wabanakelele kwakushembu uqobo lwakhe kuphela labantu kodwa bakholwa bengenalutho sinethemba ke lokuthi yilabantu laba khona inkondlo ngithi uDPZ ngicabanga ngazi lobo ngikhumbuza abantu abake bayifunda ethi wena kuyothini uthi woza ke mne wethu masiye uNkulunkulu wethu lapho sesikelile phambi kwakhe ngiyokhuluma ngithi Nkosi angizondi umuntu angithathi izinto zamuntu uthi kodwa okuncane kwami kuyaphangwa angibhambi umuntu ngemshiza nokho ngidunjelwa imvimbi umuntu ohluphekile kodwa akayi police station uthi ake ngiye kuJehova futhi uthi asiye kuNkulunkulu wethu esaziyo ukuthi wena manje masiya police station baveke bakubopha kodwa ayizosinda inhliziyo ungihlupha nje wena inkinga yakhe esenhlizweni woza ke masiye kuNkulunkulu wethu mase sikelile phambi kwakhe ngiyokusho kwami mhlambe umusho kwakho phambi kaNkulunkulu wethu uyokuthi umuntu okuthethelelwa ya ngikhumbula indaba mfundisi uselapho le yenkosi ilanga ibiza amadoda yabiza amadoda yawafaka endlini iwabuza ukuthi ayize ngani la ePhakameni ngiyajabula ngoba ngibe nenhlanhla yoku-interviewer uNzimande wasefolweni ngizwile umnye ixoxa ethi kwakusethembeleni ethi kwakhona ibandla ngani umuntu kwakusenhlangakazini ngoba iyahlupha lento ongayenza research ufuna uthole umuntu wayekhona khona indoda kaNzimande mhlawumbe uBhovu ngane uyayikhumbula emnyamende yayinenhlanga nje ezincane yasekaMakhutha yakaMakhutha unkosazane wakhe ulalele nje uTeni ulapha elokhuzini kaMakhutha ulalele nje ngoba ngikhuluma ngithi ngiqede bethi angizwile ukukhuluma ngobaba uthi wayekhona la ethi khona bafakwa babuzwa lembuzo wena weza ngani uthi kwabizwa amadoda kuphela hayi ukuthi kwabizwa ibandla lo ekuphakameni uthi sokuvaliwe endlini uthi wayesethi ke sicela bonke abakhetha inkosi la ekhaya abashunyayo abakhetha inkosi abamengala bahamba boma labo bathi sicela ke abafika begula abasinda base bekhetha inkosi abamengala bamana wathi ke labo abazalelwe la base bebamaNazaretha ngoba bezalelwe la abame lapho kuthiwa base behlukanisa igaba zabantathu mase ihlukanisele igaba usethi ke sicela ke laba beza begula basinda sebayithola into abayifunayo bahlaleleni la vulana umnyango bavula umnyango abaphume bonke abantu abeza begula sebasinda babuyele emakhaya ngoba emakhaya babekhishwa yini ukugula abaphumeke kuthiwa abaphuma ke wesevala umnyango wayesekhuluma nalaba abayigaba embili uthi mina shembe nginje kodwa bathi wakwahlala ethula isikhathi eside wathi khuluma wayesethi vulana umnyango nibheke ukuthi sebehambile yini labantu makuvula umnyango wathola athi inqwaba eningi sihambile nenhliziyo empilo shembe wakhona sesihlale kangaka noma kubiza iminikelo siyayinike abantu ababala izinto athi menza into athi ngenza into yami ngesikhathi unikela busithi umnikelo wami uyashintsha awuthatha utshinge eminyango iwona lo mnikelo othatha udliwe izinja lo mnikelo othi muwenza wena uthi hayi
ukuqala usibisa unikala ngo1 cent engikhipha 1000 njalo makukhulu yabona amaNazaretha akunakukhuluma nabantu abanganikeli lutho mina khona abantu abanikela izumbulo kodwa eyingenasibusiso ngoba ezabo abayisi uNkulunkulu into kaNkulunkulu bayisi into uNkulunkulu yabo bayothenga ukuthile abathengi uthando lasezulwini bathenga izinto zasemhlabeni mokuphunywa lapha uthola bayingcosana basela ithi inkosi hambani nimuze la basethi bameleni ngoba ngibathiyada bahambe no baba cha la impendulo ibuya bathi emakhaya babe gule enyameni beza kuwena bebengazi ukuthi kanti khona umuntu wesibili okhona ngaphakathi odinga wena lo muntu odinga wena umphefumulo yabo ngesikhathi befika la begula bephethwe abakhanda bephethwe izisu bafike basinda kodwa inkinga eyenzekayo khona into eyasukuba ngaphakathi kubona ukuthi njalo bebeze esabatheni beze ukuthi bayizihlafuna hawu idla isabatha ngo23 bayizigwinya idlu 23 ngo14 ihlafune igwinye idlu 14 yonke lento ngesikhumbuzo idla isikhumbuzo ngazo zonke izinto uShembe ayibekayo iyadla abathanda izinto ezikaShembe kunokuthanda izinto zenyama ezithandwa umphefumulo basho njalo yebo uthi ke vulana umnyango labo abakhethiweyo bebemenyiwe bonke kodwa kubona bebemenyiwe bokhona abakhethiweyo bangeniseni bangena wasethi batabami ukukholwa kwenu kunisindisile hayi ngoba babegula kahle kahle uNkulunkulu ayibamema kodwa manje ukugula kwabo kuzobakhomba lapha ya base beyafika lapha ya bafike basinda kanti wayivele emema imphefumulo yafika laba babegula nje ngenyama beyizela kodwa ayithi manje beze ngecondition efanayo kodwa ngeindlela ezingafani yeah ileyo ndaba ke ngicabanga ukuthi namhlanje siphezukwayo bengihambile kunensizwa engakhuluma ngayo la kakhulu ngifuna sisheshe singene uMalihase yaseLimpopo efike la mefika kuthina ithi 2019 ibisebenza eminyangweni wezokuphathwa nokuthuthukiswa kwani ikhokta kuhulumeni uphathe lokhu izindlu zomdabu uthi ke besilapha sisebenza khona uthi kuthemo ngo2019 ngesikhathi kuqala indaba yokuthi khona iCovid uthi kwasekuthiwa wonke umuntu uzojova uthi kuthe makufanele ngilungisele lokujova uthi kwasekufika izwi nendoda engayazi iqala 2020 lockdown yena uqala 2019 kuyena lento ekusakhulunywe lokho kusakhulunywa uthi ithe le ndoda uma qhamuka lo mthetho ukuthi jovani ungalingi ujove ngoba kulomjovo wabo kukhona izinto ezizongena egazini lakho angayithanda uNkulunkulu ingene egazini labantwana bakhe ayikafika indaba yokujobwa asiqale kahle le uzolahleka omunye uMalihase le insizwa eyompedi eLimpopo I think is a vendor hayi wathi umpedi wathi umpedi umpedi ile eLimpopo ile Limpopo ibone uShembe ayizange ishunyayezwe umhlongo akuzange ibone maNazaretha kodwa kufike nje indoda nje kuyena kufika bani umprofeti uZashembe lo amaNazaretha ke athi uBhombela noma ubaba mkhulu sengenzela kuwena ngomuntu abantu babuye badideke lamagama bathi hey mase nisho oBhombela obani thina sibuye silahleke uShembe oqala lo sikhuluma ngaye wafika kuyena efika ngani ngephupho eloko ebonakala kuyena wazomfundisa ke uNazaretha kunezinto aloko ezikhuluma kuyena ziningi amkhombise zona ayikhuluma kuyena sekuza ke lento le yeCovid
uShembe uyamxwayisa ngayo uyamtshela ukuthi kunesimo esikanje esizokwenzeka yafika ilockdown ngempela kwavala kwasetshenzwa nje kuvaliwe kunjalo kwahamba lento ayemtshele yona uShembe ukuthi kuzothi mase kunje kuzobe sekuthiwa jovani wena uzungajovi kwafika leso sigaba leso ke kwase kuthiwa ke manje bonke abantu kumele bajove iCovid utheni uShembe utheke yabona ke kuzothi emva kwesikhathi bese kuthiwa jovani uzungajovi wena nangempela ke safika isikhathi wangajova ubusu lapho mina bese ngithi ngiyahlehla iqhubeka nayo usehle kahle kodwa wayindlala manje mina ngiyayijaha mase kuthunga jovi hawu bese yaqala lento kwi department yakhe kuthiwa akekho umuntu ongezojova la hawu ngoba sokukhona indoda esifikile yathi mina ngingajovi engiyibonile futhi le ndoda yasezulwini ngizojova kanjani ebese eqala linde efuna ukwazi ukuthi ngoba phela ngiyasebenza izingane ziyadla kufanele ngondle izingane kuyofanele ngiye kumsebenzini athi uma kufanele uyeke kodwa ungajovi ngoba lento enizojovwa ngayo inezinto ezifakwe phakathi ezokungcolisa ungabusambona uNkulunkulu kulomjovo uzojovwa ngawo wayeseyilindela yadlula lento mayibeka unkosikazi wakhe intokazi yalapha eMpumalanga eMayflower yayamukela wafika nakuyona washo kufanayo wathi ningajovi basebenza abakhulumeni bobabili kuthe mayise inyakaza kakhulu base bevele bathi ke manje sesithiwa singajovi kanti bese sivele sesitshela ukuthi gcinani isabatha ningadli noma inhlobo yokudla ngishaya itolo baluleke ukuthi ningadli yonke inhlobo yokudla ngoba ukudla okukhona manje kufaka upoison kujoviwe emzimbeni yenu awufunakala umjovo baqala bayigcina ke lento bazi isabatha ngangokuthi bathe bebesahleli nje ekhaya base bebona ingubo emhlophe bebona ingubo emhlophe ifaka umuntu nizombona la somveza khona lapha ku Facebook live wathenga i-dust coat emhlophe ngoba ecabanga ukuthi umNazaretha i-dust coat wathenga yona ubone nje ingubo emhlophe nawe uyayicinga le ngubo nayi emhlophe ethi ayibe yinde thenga i-dust coat yakhe wayigalela umfoka Malhase wathandaza ngayo manje wayitshethi usepheleleke kunomNazaretha lensizwa ke yayenza lento ithe isuka mibona ukuthi kuyabeleselwa lapha kahulumeni ngokuthi abajove yathi cha mina niyovele ningixoshe umele uShembe kodwa akanankosi esesihlalweni emfundisa ngoShembe kufika uShembe ongaphezulu kwezihlalo owathunywa ezulwini akanamshumayeli akanamfundisi akanamvangeli umkhokheli wakhona munye kuphela uJehova inkosi yethu uthole lowo ke yena umtshela yonke imithetho wamtshela yonke imithetho wesiyahlala ke ehlala nalento wesiyahamba ningakhohlwa mhlamba ayizwanga kahle Sambothi lapho uhambile waye emathempeleni wafika emathempeleni kungakhulunywa lento ayitshelwa hamba kwesikhathi uJehova kuphela inkosi enamandla usehambe yacinga ke manje bonke labantu bathi babelesela abantu ukuthi abajove akekho okhuluma futhi nezinto engiyifundiswa yilo muntu ofikayo ayifani nalezi zinto ezikhulunywayo ngenhlanhla meloke bheka sengena ku YouTube social media ke manje YouTube Facebook uyacinga futhi ucinga yona lento manje uyagooglisha Shembe yonke into nje ethi Shembe uyagooglisha manje uyacinga bazayithele kwenyama ya ku YouTube esikhuluma ngayo sakhuluma labantu babelalela ukuthi ubaba mkhulu wathi noma khona nikwenye incwadi lapho ngibheka khona kule ncwadi le umqulu wesibili injumayelo indaba kaShembe indaba kaMprofeti la ekhuluma khona ngokujova wabheka ngisakwenze njani wayithola lento methu uyalalela wayilalela sayifunda la ngihleli khona sifunda ukuthi wathini ubaba mkhulu ngokujova ubhizi uhulumeni ngala uthi akujove
nathi sibhizi Nathi ngala sibhizi ngala. sithi nje wathi ushembe wathi ngathi ushembe angingajova sasho njalo mase kwenzeke lento ayithole lento mayithola ngathi inamba yami wayinika ubani noma ayithola khona la khona ko YouTube ku-YouTube Aha. wayithola ngizozokufona indoda hey baba Mhlongo ngiyeza lapho ukhethiwe akasunyayeziwe mina ngifuna abantu baze kahle akayile ginye ezinye akayile ebuhleni akayile ethembezinhle akayile kuphakameni kodwa uze la ezwa khona kukhulunywa indaba kaShembe lo oyinkosi yokuqala eyathunywa uNkulunkulu ibandla lihlangene akayile kumina ngoba ngowasegenyezini mahlala sekunjalo uye kumina ngoba uzindaba kaShembe uzwe into ayitshelwe ushembe wathi hawu base bekhuluma lento lento ake ngiyitshelwa ke manje Yeah. ilo shembe lokufika kumina sahlangana ke nalensizwa ngoDisemba sahlangana ngoDisemba nalensizwa yathi uthe manje angigudluke Limpopo angizokwakhe KZN ukuze ngisondelele kubantu abazolobe ngicathulisa bangifundise ukuhlabelela bangifundise lokana lokya kwala ekhaya yena usenze njani makuvuka nathi ufaka lokhuza umculo lo oculayo kavuka nathi afunda umfana mokufika la kuhlatshelelwa khona avule lokhuza ifoni yakhe ihlabelele ngoba akakwazi rhythm iyabahluka sihlale 5 days ela KZN umtshele igama lendawo uHarishi Moto uHarishi Moto esizohamba ngayo siye la ethe ubaba mkhulu ahamba ukakha khona sahamba lendawo uyikhombile ngishilo ilokhuza yakho ukuthi nakuya idlala yakha khona sahamba saze sayofika kuleyo ndawo eJozini sagudla iGhost Mountain masigudla iGhost Mountain uyayazi leGhost Mountain yena usayibhale phansi elokhuzeni uyithole kulaptop lento yakhe wayifuna kulezi zinto zabelungu wayithola wathi nayi le ndawo engiyifunayo sahamba masahamba masifika lapha eJozini wafundisa mina umuntu engithi ozofunda indaba kaShembe mokuhla u9 ngizonikhombisa icathulo ngasho ukuthi talent ayenzayo waphuma emotweni umfana wakhe nabalo mfana mesithola chance uzokhuluma umuntu nabantu sifuna abakhulume labantu thatha icathulo ayibeka eceleni wayesethe baba Mhlongo asithandaze soku9 mina bengezonaka ukuthi masifika egarage khona basibuka abantu sithandaza ayina mahloni ngoShembe leinsizwa sathandaza saqeda amen sasuka sahamba masiqeda iGhost Mountain nanti ubombo enkantolo uthi hayayima awu sokwenze njani manje uthi uyabona kule nkantolo ilapho adla khona ilantshi yakhe yokugcina ezohamba emhlabeni awu uyithatha apho wena lento uthi angiyangitshela ngiyafunda indaba zakhe uthi ke waphakelwa unobhala wakhona noma iphoyisa uthi lamphakela iphanti uthi hawu mntanami wazi kanjani ukuthi kona kudla kwami engikuthandayo lokho uthi ukudla kokugcina kwaba sesiswini sakhe ezohamba naku yakombazini ngaphesheya masiwehla phansi obo nje singakafiki nakombazini uthi lalelelake uthi la kunendoda eyamemeza ngithi yakamyeni indoda ngathi nizwe wow maphona nalezi zinto abantu abanenhlanhla emhlabeni lizwele ukuthi uShembe uyahamba ayimazi nalo Shembe kunjalo le ndoda nizwele uShembe uyahamba emhlabeni ufile athi bamkhulu ayithula ubani ukutshela lokho athi uNkulunkulu yakuyena uNkulunkulu ukutshela kuSathane angayinaki futhi adlule le ndoda ahambe usuka lapha abantu ama-kilometers mangaki musuka lapha ya sebheke emkhayidini manje usebheke emkhayidini manje kodwa usedla umdokwe awu ngixoxela umuntu engithi mina uzofuna indaba kaShembe kanti uzongitshela indaba kaShembe sihlangane nale ndoda ngoDisemba
ngeke ngisho ukuthi kase ngithi mina ngishumayela indaba yaseGinyezini ngishumayela indaba kaHlembe inkosi yamakhosi umqali wendlela ukuthi kwahlukana kanjani akuhluphile mina ngoba mina vele ngilanje ngizozama ukuhlanganisa umndeni wami owahlukaniswa ukunukana angizothi bese ngifika la bese ngithatha ungcono lo kulesa sihlalo ngizotshela uShembe ngelinye ilanga okwami ukugcina imithetho ngoba noma ngaba kusiphi isihlalo kodwa uma ungayigcina imithetho kaNkuluNkulu ngeke ubonane noShembe la afika nayo bese lensizwa ke ithi asambeke manje safika nayo iphakameni kumdedele besifika kumdedele ngeke ngisho ukuthi kwenzakala kodwa safika kumdedele ngoba ngifuna athi ngishumayela indaba yamaphi yaseGinyezini yeah sadlula nayo yahamba yolala ngakusasa kwafanele sihambe siye eGinyezini manje ngihambe ngixoxela ngomuzi waseGinyezini hayi ngesihlalo saseGinyezini umlando womuzi hayi umlando wesihlalo ngomlando wesihlalo imvamisa ubi nazulu ngoba mesilandela imlando ngeke wathi uNkulunkulu uyayishintsha imlando asambeke sahamba ke nalensizwe besifika khona ufika wajabula awu kwakuhle sibuye sibuye kodwa akaza ngitshela ukuthi le ndoda yamkhombisa lo mzi nasekuphakameni asho ngolutho ngale ndoda efika kuyena kodwa sithe mase sihamba ngemoto sehla kontengo ngoba sesihamba sesibuye ngizwane sibele siye eGinyezini saphuma ngendwedwe ngoba ufuna ukubona inhlangakazi wathi ha nake ezulwini usho sehla kontengo uthi ngibona indlela okuhanjwa ngayo makuyiwa phezulu uthi leya ndlela ehamba kanje uthi kunesango likaNkuluNkulu wayesebuso wena kadulusa lapha ukhulele lapha uqhamuka umuntu leli impoko manje uzothi nakhe ezulwini walingasekhaya la okunye niyongibuza emoyeni wathi ngoba kuzobe ngathi ngiyalokhula usethi ke njobe intaba kuthiwa imbili khona enye abayakuyona abanye mhlawumbe ngiyoyithola le ndaba ngifuna siyixoxe bayaxoxa oyena sekuthi yazi imbili intaba nansi enye uthi it is about 13 kilometers from the other one to the other mountain ukhuluma isingisi manje ngithi uthi 13 kilometers noma athi seBhayibhelini noma ikiphi khodi khona lento ngoba kukhona izinto lo umuntu emfundisi ayikhuluma ejulile ilento ukuthi phela thina sabantu basemhlabeni sathi usazobuya yathi uyeza lo muntu khona manje kusazoba uJuly kusazoba yini hayi lo muntu sazohlala ayithanda kanti thina sikhuluma nje asazi lutho kodwa ke ngenhlanhla izogcina ivelile uthi kule intaba kwakhona manje le kukhona ayikhulunywa yimina amaNazaretha alalela kodwa ikhona lento yintaba ezimbili ikhona kodwa inkinga uyichazile uthi lenye nje angazi ke noma uyichaze ngendlela yachazwa umuntu omdala wasezulwini inkosi ilanga noma uyichaze ngendlela yachazelwa ngayo kodwa mzwane izingane zavula ku laptop sayithola siyoyifunda njengoba injalo ngoba iyona into ayitshela ukuze abantu ubethunyiwe lo muntu hayi 2019 hey no 20 ngoDisemba into la 2019 ukuthi sihlale naye ngosuku lesikhumbuzo ngosuku lesikhumbuzo mangithi mina hayi baba Mahlaza 19 December 19 akusitshele sikhumbula ilanga wena uhlelela ngini akusukume na ugoqa kanti hey akushonga ukuthi angoshumayela yeah abantu abangaqinile abantu abakhetha uNkulunkulu abaphaphi ulinda ukutshelwa yena ilelizwe limtshelayo ukuthi yilona lazofakaza hayi wahlala wangafakaza ubaba ayike sibuyele emva zonke le insuku ke sikhulume naye azafuna incwadi kubaba uMnyando advocate lezi ezintshumayelo mebahlangana no-advocate angifonela athi ilalela Mhlongo akuyena umuntu lo advocate sekhuluma into engiyibuka akuyena umuntu lo funa si drive siye khona lo umuntu kuningi
uthi thina yonke lento esiyikhuluma sinabafundisi bahleli phambi kwethu abanye badala kodwa bazi lutho khona izinto ezifihlwe lapha ngahlupheke emoyeni emvelo ngitshele mhlambe lo muntu sesimphandi kodwa simphandi nje uyibhobokela yena khona uNkulunkulu angakhiphi indaba nezingakhishwa ebese uNkulunkulu usuki nayo phela into yakhona ngoNkulunkulu khona into oyikhulumayo ncathi usakhuluma izinto okufuna ikhuluni kanti uNkulunkulu afunza aziwa abantu ubezotshela wena zizona kodwa manje zizogcina futhi zingibulala mangike ngazizwe kwesinye isikhathi njalo kwesinye isikhathi njalo iphelile insimi yakho kuthiwa ikhulumeke manje angazi noma nayibo kunjalo yini ngesonto edlule ngesabatha wahamba emhlabeni kuzosa ku isabathi kube isonto kuzoba isonto ngwana ma imessage athi mangiyibuka 5:25 ingenile kumina kodwa ngiyibonanga ke ngase ngivukele ngibhiziness phone wahamba emhlabeni mehamba emhlabeni ululekile umndeni wabo wakhe i27 noma 8 nene imaka mfundisi usuphambili masuse khambeni kwakhe sesodayisa asihlahle kancane ufikile ngesikhumbuzo yes waphinda futhi wayesabatheni ile yesabatha ke ngifunayo ngifundisa khona ke la ngifundisa khona singajomi ngoba usugcine ngesikhumbuzo usaya esabatheni ngesabatha masiyana esabatheni Gaspar ngomile azithe mfundisi uBhombela uthi ayikhishwe imali ngesabatha akuthengwa ngesabatha nayile ndoda isho impela izinto zala ekhaya cishe ukuthi uBhombe ubabila ngamethi bayeza bafike banithathe ehlalweni zini besithi yilaba baka 94 kana kubona ba 94 khona bezayo bazofika bewuphethe umthetho hayi abazosikipha emthethweni ibona hayi abazofuna ikhulu abazotha kukho lo akuthengwa ngesabatha lo muntu mayiqale ngitshela manje ngoba lapha ebandleni abantu nje kunabantu obonayo ukuthi ngathi ungefike nomuntu okholwayo bofike benzeni ngithi ngifika nje kube kwenzeka kuphuma isabatha sekuseni izingane zibanga umsindo uBhombela ukhona akazwani nomsindo ngesabatha ngesabatha uthi akuhlalwe phansi kulindo kwenzakalani manje ngathi mina baba Malhasa uNkulunkulu akagcine ukuze uzosifundisa lento uBhombela ayisho ngoba ayisenzeki siyabuya mfundisi Nanda 88.4 FM weekend with the best mix of music. In 2023, we say, you want it, we'll play it. Remixed and refreshed. Every weekend, it's the Nanda 88.4 FM weekends. Sikhumbule kuphakameni noThabo Sambothi. Nanda 88.4 FM uhlelo lilalele sikhumbule kuphakameni isikhathi ke manje sithi 6 minutes past 5 singene ehoreni lokugcina ke manje sesiyasonga impela song impela ukhumbule ke mlaleli ukuthi ungakuthumela iWhatsApp lapha 068 764 9969 068 764 9969 068 74 9969 ila uzokwazi ukuthi usithole khona ku WhatsApp mfundisi ungakaqhubeki ubususe sabatheni ake ngiqale ngifundela ngoba manje ngizoyijomba le ndaba siyaqhuquzela lokhu ukuthi maNazaretha thengani izincwadi uyabona makusuka umuntu eLimpopo athi uShembe useyifikele kuyena abe kakhuluma uShembe kuyena bese yena elalela usikhumbu ngoba uthi ulalelile zonke inkonzo azogcina seyithela kulolu
hawu laba ke basebekhuluma lento abakhulumi laba ngokubheka kweimpumputhi abakhulumi ngeinkomo eziningi nezimoto eziningi yini edala lo ngoba sivula incwadi sithi watch manje lo thina sithi watch nakuyena ngale ukhuluma yona lento ayivele kade ayikhuluma nathi siphinda yona ku page 30 indaba kaShembe volume 2 umqulu wesibili advocate umnyanda indaba lezi ezayibhalwa ubaba uPetros Dlomo Musa wenkosi Dlomo Petros Musa wenkosi Dlomo indaba lezi isimanga lezi incwadi ngoba sisakhuluma ngazo babe ngangihlupha abantu manje phela lezi incwadi kaDlomo onihlale nikhuluma ngazo siyayifuna nazo sezikhona abasayifuni is page 30 number 27 uthi umfanekiso wensizwa eyajova ubaba omkhulu lo uthi ke ixoxwa ukhaya esindelu le ndaba ngomhla ka 13 November 1934 inkosi yasekuphakameni yayiphethe inkonzo yesabatha 1934 sasisuka ekhaya nabafowethu kanye nabanye baseNazaretha wonke umuntu wayejabule ukubona inkosi sathi sifike ekseni ngesabatha inkosi yaphuma endlini yahlala ku veranda wendlu yabiza amakhosazane bahlabelela isihlabelelo esithi babusisiwe izono zabo ezithethelelwayo uShembe waye ehlabelela kakhulu ebafundisa ukuthi lesihlabelelo sihlatshelelwa kanjani uma sengena inkonzo yesabatha eTempelini wayegcoke umjiva obovu waqala ngokufunda umthandazo wesabatha waqala intshumayelo ngesihlabelelo esithi ngiget manje ngibhanqa amapage esithi baba wethu osezulwini ngibheka ungithande ungazibheki engize nazo zingijabhisile ihlabelelo 35 ngazalwa kanye nami wayeseqhubeka wathi nina amaNazaretha kuyinto enhle ukuthanda uNkulunkulu ngekathi nisesemhlabeni kwakukhona insizwe esencane yebandla laseShishi emthanda kakhulu uJesu Kristu konke okwenziwa uJesu ehambe intabeni naseyindaweni zonke kwenza inhliziyo yalensizwe kuba ithokoze kakhulu ngokuhamba kwesikhathi lwafika usuku olukhulu olufuka kuwo wonke umuntu oyikholwa nongesilo kwathi uma eshiya lo mhlaba inhliziyo yakhe yagijima yaya ezweni eliyingcwele ayekade isebenzela uma efika esangweni wathola insizwa ezazifake imjiva emhlophe zineinwele ezinde zasezimusa zazinomusa zivulela abantu esangweni zambuza lezi insizwa ukuthi uyapi wathi uze kule ndawo engcwele base bethi awukwazi ukungena lapha yamangala lensizwe yabuza ukuthi kwenzeka kanjani ngingangeni ngoba uNkulunkulu ngumsebenzela baphakamisa ingalo yakhe bathi awukwazi ukungena lapha ngoba ujovile abantu abajovile abangeni lapha manje lensizwa yangazi ukuthi izokwenza njani yase izokuhlabelela kumnandi inkosi enkulu umthetheleli waqhamuka evela ngasempumalanga weza kancane ehamba nesixuku emafini behlabelela ihlabelelo esithi sifuna indlela yokuya ekhaya Jehova inkosi yethu umdali wezulu nomhlaba ihlabelelo 57 weza kuye wafika waphakamisa ingalo yakhe wamgeza lapho ajava khona wamngenisa endaweni eyingcwele zimbili lezi indaba zomjobo kodwa ngizofunda le yodwa soyifunda lenye ngelinye ilanga ngoba manje isikhathi sizoshort kodwa ke sasifunda lezi indaba khona la sisho sithi uShembe yambona la ulinganisa ngisho nangomuntu owayisebenzela uJesu kwakhona insizwa yaseShishi asho Nazaretha khona nendaba yaseNazaretha ke khona la nayi kodwa manje ngiyezwa nala baphithizela amaKristu baningi khona omama Matekwane lapha bathi hey iyafika ingilosi imtshele ithi hey atshela amaKristu ukuthi awangajovi awangalidli iphikithwe nanka amaKristu esekhuluma indaba yakhulunywa uShembe siyaphucwa nelivangeli manje balibelesele leli ivangeli impela uyababona bathi hey bona baphila ngoNkulunkulu
hey baneyindaba nje eziningi abayisho ukuthi hey kwase kuvalwa amehlo la umuntu sekuthiwa uyafa ngoba nakho simkhipha emaphilisini hayi afika athandazela umuntu avuka amandla kaNkuluNkulu siphila ngomusa kaNkuluNkulu siphila ngamandla kaNkuluNkulu uma ngase ngempela sithembe kuyena ngokuphelele akukho kwadlala kwani kwakuhlupheka akukho kushuthi ngathi ithina la esingasaqondene akuhlehli yena akuhlehla hayi kuhlehla thina sisaqondene asaqondena kahle indaba ikuthini mfundisi asithi qaphu bese sibona ukuthi siyabathola yena bakaMalehas angisheshe ngiye kubona ngoba angisheshe ngifike iyadlula le yesabatha idlulile intaba ukuthi intaba lwazimbili nje siyofunda ngeyilanga ukuthi kuthiweni ngazo kuyobe kungasho thina ngosila sizokhuluma iqiniso lona shaya ifoni ke lapha ngoba le yami ku live noma ungabafonela ngo WhatsApp ngathi nedatha elihlangene nedatha elihlangene angenze nje ngokuzofanele ngivala u live mangizofuna ngale yami sizobe sibuyele bona uzovaleka nje abantu ababuka la ngeke bezwe lutho nanso inkinga noma kathumela ivoice note kwahle ngoba manje abalaleli mangeke ngabanqamula kule phone bazokhala ayithumela ivoice note enambeni yala angayithumela oje ngimnikeze nami ubhale awuyibhala inamba 068 kwahleka ngoba ngiyathemba balalela abadlala ingoma lapha umuntu le ndaba Mshumayeli ngibuyela kwena nje umfundisi esalungisa lapha ya abantu abanje athi umuntu ngishunyazo ushembe ufike kumina direct uyazi lo muntu ngeke kumtshele enye into mawuthi usazongifika kuyena uthi wena imake nkosana wabangenisa abadala izokutshela ishambaza ngitshele leyo nto mina njalo hayi futhi noma engakuphendulanga usho njalo lo baba uthi ubesuka la ayela afika ikhulunywa lento angabaphikisa adlule uhambe icinga afika lalela hayi phela inkonzo yonke ayikho neyodwa into ekhulunywa ilofika kuyena ebusuka hayi angicinga abanye hayi angibatholi manje la emhlabeni angibacinge la ku social media ke manje alalela ufuna abakhuluma le manje lento yethu thina ukuthi sizazothi ngithe abapedi lapha usazofika imake enkosana siyabona usufikile nomkakho wamqhoyisa emapedini abazilutho ngendaba yokuqhoyisa abothi nakhona lokho nje ukufaka imithetho endaweni engafanele angithi ke manje sesifaka isintu manje ukuthi hayi manje kufanele ke manje wenze kanje lento ngiyibonile ihlehlisa ngisho le genge yaphesheya lento abathi bayafika la inamba ufuna inamba bayafika ngala batshalwe ithi 068 noma ungasukuma uyibheke lapha 068 la emva kwakho 764 9969 lo muntu lona ufuna uNkulunkulu lo muntu ukuthi indlela yaNkulunkulu iyona yipi njalo manje mawusazomtshela izinto eziningi hayi uzothiyalalela hayi ufika umtshela ukuthi uShembo ongcono ilona ongekho ngcono akabazi bonke yabona nje lo baba esikhuluma ngaye bonke oShemba baseyihlalweni akabazi kwazi laba abafika kuyena ebusuku base befike bemtshela indaba kaNkuluNkulu ufuna ke yena umuntu ozofika ukukhuluma indaba kaNkuluNkulu kuyena ukuthi hayo ke uziyashaka uyaqhubeka ungena lapho alandele ngoba etshelwa yes yilo oqondene na nakho fanele ukwenza hayi azokuzwa ngomunye umuntu kunjalo hayi awungene emshumweni nawe khona ukuphethe sabalindile ngoba manje hayi kuse right isikhathi siyavuma oshaya nje ivoice note agcine la ithanda khona useyifundile la
Okay. Inina njalo la ku live enenza ngicela ivoice note ngoba nizongamuzwa. Mangeke ngavala lo live kunjalo uzothi mesekhuluma uzothi masekhuluma la masebenzisa le phone ningamuzwa. cha ileqiniso Shumaye. Hayi sikuwena ke manje Mshumaye. Sambothi mfowethu nomfundisi sekukuningi enikhulumile la nokukhulunyiwe kodwa isihloko sinye uShembe wathini hayi kuningi uShembe engizothi wakona ake ngisho ngangiqale lapha kuningi uShembe akonile hayi thini cha koniwe uye kuningi akonile ngokusixabanise nabantu thina esilandela yena wasixabanisa nezwe lonke nemindeni wayihlukanisa phakathi wangikhumbuza uJesu wathi hey ngize nenkemba njalo hey mina ngize nenkemba Angizile nokuthula. Angizile nokuthula kunjalo hayi uShembe wenza inganekwane ngoba uhlukanisa abantu laba besinto okhuluma ngabo abathi isonto la kaShembe liyathandeka ngoba lesinto hayi asikho isinto la uShembe usifike wasihlukanisa ke leso sinto wasihlukanisa notshwala into abantu abayithandayo ngiyakhumbula ngeCovid kuthiwa kuphuzwa hayi abantu bathi abamhle bamfele uMadlamini Zuma shukuthi hayi bo angikhulumi nje into engingayazi buyagulisa utshwala nanamhlanje kunjalo uShembe wasihlukanisa notshwala wasihlukanisa nemithi mfundisi ihlale ekhuluma ngayo la imithi okuye kubonakala ngathi iyona eseduze ukuthi umuntu imsize aphile wasihlukanisa naye wasihlukanisa nezangoma into ethandwa kakhulu wasihlukanisa nokubhula kunje ngigula nje yini uSambuthi sike sathi ukukhuluma naye ngase ngihlatshwa into le manje kufanele ngiyoza ukuthi kwenze njani angimthembi lo nkulunkulu uShembe wathi cha phansi ngalokho themba uNkulunkulu manje ngiyoba ngisho ukuthi uyonila indaba uShembe wakhuluma ngeSabatha ngoba ufike emva wonke umuntu enamathele indaba yesonto namhlanje ayikhulunywa indaba yeSabatha okumnandi ke kodwa ukuthi incwadi ziyalikhuluma iSabatha bese liyabehlula abantu uJesu nje njoba wavuka ngesonto kuthiwa la seledluli iSabatha kodwa yena uyinkosi yeSabatha wengena kuvuka ngeSabatha ngoba wayekade usuku elihlonipha kakhulu olwesikhombisa nanamhla olwesikhombisa usuku lusamile uShembe lo ke manje usibuyisela kuwo wasibophela impela wathi ongenani soxabana nezizwe zonke njengoba sixabene nazo nje iSabatha usuku lwesikhombisa wayithela ubekela umthetho lunemthetho lolu suku lweSabatha efike noShembe wathi cha noma nilemukela iSabatha la xabanisa abantu la kuphakameni iSabatha mhlali ngene bahlubuka abanye namanje basahlubukile bathi ke mase neligcina ke iSabatha akubaswa kuyashisa kunjani akubaswa ngeSabatha hawu kanti futhi leli Sabatha linjena nokudla okushisayo njalo futhi kakudlile hoyibo nansi indaba kulaba abangobasi akusetshenzwa ngeSabatha uwe lo uzothi ngikufaka emsebenzini ungitshela ukuthi ngeSabatha uzosebenza uShembe njalo yonke lo ikhona le ndaba yeSabatha lapha ngithi umqulu oqala isuka nje 1922 kufika kwalo ibhaliwe namagama abantu abahlubuka abagcotshwa khona nje amagama abo impela abakhokheli nabashumayeli babona ukuthi ayikho lento basho njalo bathi ayikho ke lento kodwa eBhayibhelini ikhona lento isele yona kodwa abantu bahlubuka balishiya iSabatha ya uShembe ke njalo lo uyasho ke akuthwalwa amthwalo njalo ngeSabatha nemicimbi kayihanjwa njengoba ingaka nje imicimbi ehanjwa ngeSabatha wavala uShembe wathi cha akwenziwa konke lokho
akamanga lapho xabanisa njalo imndeni xabanisa amaNazaretha nezwe akugundwa inwele uma usumNazaretha nesilevu sakho uyasishiya nje bathi abantu awu ngizoba mumbi nginentshebe nginewanqa bazi ukuthi umuntu mumbi batshelwe lokho okunye-ke uShemba akushila akuhlanganyelwa nabantu abangakhona angazi-ke kancane ngizothi ukuhlaziya lokho ngoba sishumayela kubona abantu abangakhona kodwa-ke lokho kushumayela kwethu kubantu abangakholwa kusho ukuthi sizokwenza imikhuba abayenzayo bayabhema labantu baphinde futhi baphuza utshwala nemikhuba eminingi abayenzayo uthi ubabilanga ngolunye usuku ekhuluma ngakho lokuhlanganyela nabantu abangakhona uthi ningavami uyakuzwa ningavami ukuhlanganyela nabantu abangakhona ngoba iphunga labo liyongena kini noma ningayenzi imikhuba abayenzayo kodwa nokuyiphunga la niyonokuyiphunga la bese kuthi manifike ekhaya linixoshe leli phunga ukuthi ningabase kuphakameni wayesesho wathi abantu abanenhlahla yibo laba bangakhona uma behlangane nani ngoba bazoba nephunga elihle lamaNazaretha bathi uma befika ekhaya bangene bonesulwini ngoba iphunga labo ngakhohlwa incwadi eBhayibhelini esho lento isho yazi akulungile qhubeka ngisayicinga uthi ke uma befika la bezulwini kuvele ukuthi thaqa iphunga lamaNazaretha bavuleka amasango bangena indaba iyosuka la uma sekubhekwa amagama hawu ngoba yini insizwa zasekuphakamini lezi njena manje amagama yini angatholakali la kanti azikaze ziyikhethe nenkosi kodwa zihlala nani ibona abantu laba abanenhlahla hayi nina ngoba awubhemi nje ugwayi kodwa uyothuma uqhamuke kuphakameni lithi phafu iphunga likagwayi bese kuthiwa hayi akuyena wala ekhaya lomuntu ngenxa yokuthi uhlala nabantu abangakhona yilokho ke ngithi uShembe wasixabanisa nezwe nomhlaba wonke kodwa kule mkhuba yakhe uShembe asihlukanisa nayo uma siyilalela siyenza bayawuphila abantu baphiliswe nje yilokhu esingakwenzi uShembatha asingakwenzi okuyisintu ngalendlela kabantu abasho ngayo asiphuza utshwala yonke indawo la siqhamuka khona kuyaziwa ukuthi amaNazaretha akaphuza utshwala uma sephuza utshwala amhlubukile uShemba uma esebenzisa imithi bamhlubukile uShemba uma sebeyizangoma bamhlubukile uShemba uma sebebhula bamhlubukile uShemba neminye imikhuba eminingi la sihlakazeke khona ukuthi nanka amaNazaretha ngala akuwona lawo noma ngabagqoka ingubo emhlophe ngemkhuba uShembatha singayenzi nathi asiyenze iyona esihlukanisayo so kulula ukubona ukuthi umNazaretha uyena muntu ogundile washefa hayi akaseyena umNazaretha ukuthi angayifaka ingubo emhlophe avunule enze yonke into ahlangane namaNazaretha ngokubuka kwakho hayi ezulwini alikho igama ngoba uShembe ayeka akhonzwe ngokukhohlisa ogundile unjani ogundile asamboni uNkulunkulu ngeke ngoba ubungcwele bakhe phambili kanti uthini uShembe ngobungcwele la kuhlala khona enweleni yilokho kwenza uSamson noma wayesegundile zathi mayiqala zihluma inwele zakhe waqala amandla abuye ngoba amandla okukholwa nobungcwele aseyinweleni lezi uShembatha asizigcine inwele zethu nesilevu sethu lokho nje kukodwa kumenza umuntu lo umNazaretha kube kuthiwa umNazaretha oyingcwele izisho nesihlabelelo sakhe nomNazaretha oyingcwele musu kusuka kimi noma ngizonile ngokuthanda izono umthandazo yethu leyo Nkosi ngikhumbule
kodwa ngikhumbule ngihamba ngalendlela yakho ungenze ngingasuki kulendlela yakho manje ke uma inhliziyo ikuhlubula ikwenzisa zonke izinto uShembe athe ungazenza hayi awuseyena umNazaretha usuhlubukile lokho kuhlubuka kwakho kuzokwenza ekhaya ungafiki ngeke ufike ekhaya uhlubuka ukholwa uza zonke izinsuku esontweni ngakhumbula uthingo lalukuthi konabantu eloke bafika la behamba nabazali babo basho njalo impela basho njalo bebalandela bebabamba ngezandla kodwa namhlanje abakakhona kunjalo impela namhlanje abakakhona kunjalo impela hayi ake siye lapha kaMalehesa ama VN asefikile nanka ama VN ngiyawabona ya nangu mashudu la ngiyabona ama VN akhe sizodlala wona njengamanje siza umndeni ke lo sikhuluma ngawo kuningi usasele uyabona lo muntu lo hey Ethabo uzwile ngibuza uMahlasi uthi inwele injani sazoqhubeka lapho angifuni ukuthi isalele ake sidlale le VN le yaka Malehesa undodana wakhe le uMashudu ngiyanibingelela nonke abalaleli beNanda FM siyabonga kakhulu lethuba enisiphe lona mina ngunkosikazi kaBaba Malehase lona enikhuluma ngaye it has been a beautiful journey to learn about uBaba Mkhulu since June 2023 hayi usifundisile umyeni wami usifundisile kakhulu ngezindaba zakaBaba Mkhulu silokhu sizama ukwenza ngendlela efanele. He taught us how to obey the commandments of uNkulunkulu indaba yokulandela isabatha ukuthi sidle ukudla okuhlanzekile nangendlela nje okumele siziphathe ngayo nje every day. Into nje engayisho uBaba Malehase bekamthanda uNkulunkulu kakhulu ngenhliziyo yakhe yonke, nathi futhi njengomndeni wasenza ukuthi si understand ukuthi uma sithi sithanda uNkulunkulu kumele siphile impilo enjani. Kumanje nje njengoba esishile sizwa ubuhlungu, kodwa okubalekile kakhulu ukuthini ukuthi ushiye sazi indaba kaBaba Mkhulu esizobambelela kuyo all the days of our lives. Ayikho enye indlela esizoyithatha yilena kuphela, ngoba siyabona ukuthi yiyo kuphela le indlela ezosithatha isiyise ezulwini. Ngiyabonga. Inkosi ngibusise. Amen. Good morning. I would like to apologize that I'm not able to respond in Zulu. Unfortunately, English is a bit prominent in the mouth. So I kindly request that you just please bear with me. But I am Mashudu Malehase, the firstborn of Makonde Chris Malehase. As my mom was saying, I know this has been a beautiful journey. And it is something that I would really love to uphold and continue, that my father has planted in the Malehase household, and it's a legacy that I do not want to throw away. I don't want to change anything from what
he has been teaching us, because I believe what you know. I believe what you know, all that he has been getting is straight from Ubaba Mkhulu. My father was just a man that always just wanted the news and the stories of Ubaba Mkhulu. Ever since we found this journey from 2023, although this of course started in the year 2019, 2020, while we were still trying to figure out who we are, who Nguni is, who the Israelites are. And this is where Nkulunkulu just started to reveal to my father slowly but surely, Uguti, each and every place here in South Africa where we stopped, where we camped, where we crossed, where Jerusalem is, where Babylon is, etc., etc. We just know it all by the grace of Nkulunkulu. And I thank Nkulunkulu for leading, or for sending the Spirit to lead my father, to show him all of these things. And it's a legacy that I would really, really love to continue. And not just that, everything from what we consume. Actually, I would also love to double my time on behalf of my little brother, because he was supposed to have spoken, but unfortunately he's asleep. So I will, instead of sending 3, I'll just add just a little bit on behalf of my little brother. But everything from what my dad has taught us, this journey also started also with food. For example, Nkulunkulu just slowly but surely took us out from the things of the world. I can remember even when we started our journey, when we started through fishing, and then Nkulunkulu took us and said, don't buy this meat in the shop, go and get wild meat. And that is what we did. Don't buy this, stop the toothpaste, stop Amarol on, everything bit by bit. Nkulunkulu was just showing this family, and we are really, really lucky to have the Spirit. This is why I say, what you know, I don't want to disappoint Ushembe. I don't want to disappoint Ubaba Mkhulu. My dad has done his part. He has left us very, very soon, but I don't question the ways of Shembe. But he has left enough for us to be able to follow, so that we may enter the gates of Ezulwini one day. And it's a promise that I am making. What you know, I would like to uphold the ways that my dad has been shown. I believe Uguti today, no, he is just listening, and he's just watching, and he's enjoying being in the presence of Ubaba Mkhulu. We had many, many questions throughout all the Sabbath discussions that we had, and I can imagine all the questions that he had. Now he has all the knowledge of who we are and what had happened to us when we had lost our ways, and you know, how we were supposed to have been here in the land of Nkulu, in the promised land that Nkulunkulu had led us into. So yeah, in short, that is just the story of my father, and it's something that I would really love to continue through and through. And then for my by the grace of Nkulunkulu, this is another journey that Nkulunkulu was leading my family to be cleansed and baptized. So we will, by the grace of Nkulunkulu, this year be baptized and cleansed and become official members of Upnazareta, led by Nkulunkulu, continuing the journey that my father was being led through Ushembe. And then my little brother, because he is he's asleep, his name is Mpo Malihase. And I do apologize, Uguti, he's not able to speak, but I did speak on behalf of him. Otherwise, thank you very much. Hey, ifiksele umunyu le mfundisi. Hey.
uyena Mashudu Malehase lo ekade esithumela ivoice note ngendaba kababa wakhe hayibo angathi kababa wakhe indaba yomndeni wakaMalehase ngoba isindaba yomndeni le umndeni noShem yes uNkulunkulu isisuke emndenini isiputshukela nala kuthina manje sesinenhlanhla ke manje uyabona masithola umuntu owazi indaba kaNkulunkulu okhuluma isingisi asazi isingisi thini ibona bazoyikhuluma kahle ngesingisi bazoyikhuluma nale koLimpopo nakiphi yokugcwala yonke indawo ke manje beyihambisa ngesingisi indaba kaShem ngoba yazi mfundisi lento ngibeke ngisho khona la ngithi hey wemfundisi khona abantu abazayo la bengakaqhamuki nabakaMalehase uyabona yonke lento ekhulunywayo abangeze kuyingena indaba yayo lento ukuthi ntela abantu ukuthi angeniswa abantu abadala kukwenziwa ukuthi hey labantu bazofike bathi hey funa uShembe thina uShembe wathini bathi sinikeni incwadi baphenye yonke lento omtshela yona bathi bayicinga bayitholi bathi bayicinga bakubuza bathi lento ngitshela yona uyithatha ngoba bebengekho ekuphakameni bebengekho ebuhleni bebengekho eginyezini bebengekho kephi baqhamuka le eZambia baqhamuka eCongo baqhamuka wherever la beqhamuka khona bafuna iorigin bathi thina sifuna lo wafika kuqala uyena ke lo athi uthi ubaba mkhulu nike nayikhuluma lento of air uthi ubaba mkhulu kufika belungu la kusho uMshumayeli uZuma soke simdlale futhi next week abangamzwanga uthi uMshumayeli uZuma lo ngasekho ikehle uthi ubaba mkhulu kufika belungu la ebevela phesheya eNgilandi bazongibuza ngalo uNkulunkulu lo nangeindaba lezi engiyithunyiwe uthi nina ningibuza uthi bona bafike bangibuza uthi angibafihlela ngalutho ngibatshele konke uthi bafikile babhala bahamba uthi kodwa ngenye imini bayobuya uthi bayobuya benjani mfundisi bephethe ingubo enobungcwele awusondele babuza ukuthi iphe yini uthi ke ilapho la kuyobonakala ukuthi nisayiphethe kahle neyini noma bahamba nayo bayenze njani lengubo uthi kuyofanele kubekwe phansi noma kuqale nina khiphane yini nibeke phansi kuzoqala nina menifuna ukuqala nibhulele yethu kufanele nibhulishe uma ingashange yethu kuyofuna niqale phansi nibeke yini bese siyibhula mayisha eyenu kuyofanele nina sinifundise ukuthi uNkulunkulu ngokukaShembe ukhonzwa kanjani hayi nakho hayi uthi ubaba mkhulu ngoba uyazi kuzisikhathi la sizokhuluma khona thina kakhulu ngiyababona yazi ngiyithi umuntu hayi wena uphesha kothukela wena uke uyabona thina sihleli la inanda la inanda eduze komzonzo la inanda hayi thina senkingeni Thabo soshawa abantu thina baqala ngathi nje bashaya uthi ngithi ngivula umlomo uyabona ke lo uyena umuntu okushawa ke lo ngoba sihleli la sithi thina sihlele headquarters ebandla kodwa sikhuluma into engekho Thabo mina sebengishayile umndeni wakaMalehase ubuzofundisa mina angisale sengiyikhuluma le ngithe uma sihamba nabo eJozini egarage uyoma ngiyoma ngifuna ukuyothenga uma sengomile bathi ayenziwa lento bangifundisa ukuthi uvuka nathi awuthandazi unesicathulo emotweni ngizosithumela lesithombe manje kuthaba sifake wakhipha icathulo wayibeka eceleni mokushaya u9 bama eceleni bathandaza mfundisi angikuphazamisa ukwabona amaSulumane enze njani ishe airport ewe Mshumayeli ukwabona airport amaSulumane noma ikephi nasehotela kule hayibo eJerusalem emgaqweni yeah mase kushaya isikhathi somthandazo ziyami imoto kuma emotweni isitimela sima kulayini isikhathi somthandazo sibone eJerusalem amaSulumane hayibo
Sihambe nathi sulman sekuyisikhathi somthandazo limfice emgaqweni donse lo isiqephu sakhe umada lo. Kunjalo. Andlale la eceleni kwemoto kunjalo. athandaze. Thabo Yeah. mina ishile yami ngubo. Ishile yami ngubo. Ufika abantu baseLimpopo Abantu bayigula. basebashisa ingubo. Uma sengifika la bayathandaza bayaqeda right. Mangifika emndenini leza ingane ezi strong emndenini ningahlangani nabanjani sho njalo amahlasa nabangakholwa. Aha. Leza ingane zinta sobashiya singabatshelile. Utho omunye uuncle wabo ubaba omncane. Hey, Mpho, you can't compromise with your hair. Just look at you now. Uthi Mpho, if I compromise with lo kulela kaphendula. Yeah. If I Lo Afrika naye la. uyena lo Afrika naye. Uyena ubonakala ngathi impela strong kakhulu. Uthi angisho ukuthi strong mashuti. Kodwa lo ngisho noma ehamba uyabothi insizwa le yakhiwa nje ine uhamba khenya akubuke nje athi akungithinte ngizokutshela indaba kaShem yazi umuntu athi umbuka umoto lo ugcwele ya uthi ke uthi cha ngeke ngicompromise ngenwele zami ngeke inwele zami ngiyisuse ngoba if I cut them away I won't see baba mkhulu I won't see baba mkhulu ufika ke Mpho etafuleni yasho ingubo yami madoda ufika etafuleni sokubekwe inyama yenkukhu siyadla ngiyadla nami kanti bangibuka umfundisi wakhe abhizi nenkukhu Mpho akayidli inkukhu mahlasa khona isikhathi la kufanele ukhale khona uthi lokho hey what about chicken Mpho you can't compromise no if I compromise chicken I won't see baba mkhulu The main thing is to see him. yeah a young boy 22 years old 22 years old ukhuluma ngobaba mkhulu mfundisi awuchazele so kufuna manje ngizama ukudefend ukudla kwami inkukhu That's right. uyangizwa yini kukhona la encwadini ubaba mkhulu uthi kubantu bantu abami inkukhu mina ngeke ngisayidla ayizindaba akasho ukuthi bantu abami ngabe ngisayidla inkukhu mina ngeke ngisayidla ngoba inkukhu ngiyibone kukhwehlela isangoma sathimisa isikhwehlela yafika yasidla inkukhu uthi ngeke ngisayidla ngixoxela njalo obaba omncane ngithi kodwa abantu aba strong kakhulu oba kufanele ngibe strong nami sengifunda okusho nje obakhuluma Mpho akasho ukuthi ayingadliwa uthi mina ngiyibone usethike ngoba nina nisayithanda anoyivalela 7 days bese nidla uyabona kodwa manje angibe njengawe baba ngozama ngiphelele silo nalihlabelele thina asizama ukuphelela sithatha okuncane ukuthi bekezelani ngoba nisayithanda le yeah ngizama ukuthi mina angizamanga ukuphelela uyangithusa Mpho akaphapathisiwe akayi 23 isabathu lenzele ekhaya ekungekho umfundisi ngumfundisi mina angizama ukuphelela yena sakhuluma kude noShembe uthi angisayidli inkukhu which is right angisho ukuthi wrong methi ayidli inkukhu ngithi mina ustrong kakhulu kunami right mase esehambile ubaba uMalhasi second thing ubaba uMahlasi ukhulume ngeinwele ubabila ngamefika eGoli uthi nina abafana basegoleni gundayo anothi manigunda inwele nifake ethini ngoba uNkulunkulu uyofika buza ukuthi zashona naphi inwele lezi mase umndeni uthi umndeni kaMalhasi baba umhlongo siyamhlonipha umfowethu konke othi akwenziwe sokulekelela uma izandla zethu ifanele ukumthinta uma futhi nenkulumo ethi ifanele isikhulume sizozwa ngawe lalelani uma izandla zethu ifanele ukuthinta lokho yeah hayi la kuthiwa ayike yekelana umndeni uyona usuhamba phambili manje bathi uyabona saphuma nje la igcekeni
even la igcekeni controller singenzi okuphambana noshembe from the yard ekhaya masifika lapha esehlisiwe sephansi ngifunda incwadi ngenze yonke angakehliswa umfana uyagijima nemfumbe ngaka uthi inwele ikababa mekama ubeyithatha ifake ethini wengekhe kuhle ukhulunywa le ndaba weyithatha ifake ethini sizenze njani ngathi mina uyabona ngasekhanda lakhe asiyibeke khona uyifake ngethawula elihle asiyibeke eduze kwakhe ayisekho ethinini manje wayithatha wayibeka eduze kwakhe ngathi mina sokulungileke right ngizama ukuveza ukuthi inkinga esinayo bese kungisukela ukugula bongaqondile ukuthi ngigule lokwami kuba asthmatic okwaye kwangisuka la ngelinye ilanga kwafanele ngingakhuluma uhlelo lonke kwangisuka egoli ngiqale ngibonge abasizile ukuthi uhambo lube luhle umnikelo wabo iwona odala ukuthi mase kungisuka lapha mina babuyile abantu mfundisi ngomalihase abathi mebegula bathi angibabona abahlangabezi leza ingane zingifundisa inqaba mase ngigula ngithi no angihambe ngiyothenga umshini wangushila umshini lo kunebulize ngizothenga ngani uNkulunkulu uthuma abantu athi abanikelele lolu hambo ngoba ongelona olwebandla lasegenyezini bokuhambo lokuthi ngiyokhuluma indaba kaShembe imali khona sele ngayikhipha imali ama 100 impela mbalo ngathenga umshini benguthenga umshini kufanele kube ne doctor's prescription mase ngithenga iliquid le efakwe emshini uthengeleni manje umshini ngizama okunye ngikuthole ukuthiwa kufakwa la ngufake nawo kungathi shu kanti uNkulunkulu ufuna ingane ngifundise hayi mfana wami umashudu lo another strong guy baba kusho sikuthathe siyise kudokotela mina ngithi no I need doctor uyangizipa kadokotela I need doctor endleleni uhambe ngibamba kanje uthi baba Shembe baba Shembe ngeke usiphoxe umfundisi sela azofela la ekhaya umfundisi uthunywa wena ngenelela sihambe emotweni umfana ushayela ngesandla esisodwa esinye uthandazela mina ngumfundisi ngithi akekho until ubona uthunywa uNkulunkulu ngempela ungasho ukuthi ngimkhulu mina le ndaba uthi ngumpriest mina ufuna ngihlonishwe hey masifika kudokotela afika udokotela ngixilonga athi no valekile isifuba sakho udinga prednisone udinga umjovo udinga inebulizer inebulizer amanje bengiyisebenzisa kodwa bengayisebenzisi neliquid efanele lento udokotela usebona ukuthi liquid efanele lento mokukhulunywa umjova ngibone lensizwa ithi unyiba kancane hayi ke inebulizer ngiqede ngithi hayi sengistrong sithi lensizwa umashudu baba do you need an injection akasho ukuthi ngiyayenza ngithi mina hayi injection yona ngisebenzela ngoba yona iyashesha within 2 hours lizobe seliwake igazi ngoba lisuke seli kakhulu uya ungiphendula udokotela ungifulathelisa umpho umashudu ngibhekele mashudu is looking at me praying yazi umthandaza kubuthini baba mkhulu please forgive umfundisi wethu ngoba manje he is doing what you don't want you don't want him to do uphizo uyathandaza masiqeda sifumele mina uthi baba ngithandazile ngacela kubaba mkhulu akuxolele ukuthi uyajova ayisheli ngubo yami ayisheli ngubo yami isheli ngubo yami uhlobo luni lobNazaretha lobu obona umfundisi akhuluma zakhihlisa amagwebu kuthi uyakhuluma umfundisi bani kodwa intshebe yakhe ayidlulani labafundisi bethu abahle namhlanje sikhuluma ngabo bawuthini mebefika kulezi ingane zibuza ukuthi intshebe yakhe yaqonda mokiwa emgidini ibithintithiwe mike yahlaba awusagidi namhlanje bayihlasela ngomshini straight
banamamitha abawazi kufanele abe mangaki entshebeni yabo zonke le inwele iphuma entshebeni yabo mzwane ngiyaqaba ngiqala mina ngiyile emgcwabeni eminingi ngiyile emgcwabeni ngisho neyabafundisi kodwa akekho ngambona ephethe inwele zakhe from today angisezoyithinta inkulu ishile yamku from today mangikama ngiqale namhlanje kuseni thole ilokho isitshanyana esivala ngifaka phakathi so ufuna ngitshela izingane zami ukuthi angifuni ifike ibuzo inwele zami abantu abami inwele zami into enkulu okufuna ngiyigcine mangihamba emhlabeni into ezofika ibuzo uNkulunkulu kumina ngoba zonke izinto ezinye esizigcinayo anandaba nazo uNkulunkulu ubuhle loba sibenza ukuthi intshebe emidlulana ubuke kahle umsangano mubuka ngikhumbula uAaron Baru yayishaya la uAaron Baru engagide ngasifakile isinene ya intshebe ibe isinene yayingaba isinene sakhe yakhumutha ayide kanjani baba yayize wayibona ifuna ukuza la ya engagide ngasifakile isinene manje na ke uNkulunkulu ungicishile inwele ngagcina ukugunda ikhanda lami 1976 22 December kodwa inwele zami ngizazi zaphelele ePark Station angazi mhlambe ichanyelwa amaphara lapha iAriel yokuxhumana noNkulunkulu ichanyelwa amaphara izosebenza kanjani okuyiyona ngizama into eyodwa la ukuthi bangaki namhlanje eyishile ingubo zabo ezashiwo uShembe kubona ngenhlanhla lezingane Thabo ngicabanga ukuthi abantu abalalele whoever ofuna ukwazi imfundiso kaShembe namhlanje sizo organize zifike la si organize sibe nendawo la sihlangana khona lazi yokhuluma ngokuthi utheni hayi as ama members asegenyezini hayi as ama members asethembezindle kodwa bazositshela into eshiwo babamkhulu kubona yeah bonke laba bamaNazaretha sizokwenza lokho uThabo ngiyabona bakasebenzi niyaphi niyodika kodwa kodwa nikwenza ukuhle nifika nenzela into ukuthi ukudla okuhlambulukile yini khonto ishilo uthele ya namhlanje esithi ayisidle sikhwehlela sesizwe inkukhu ya yini inkinga yawo iyajova mina umfana uthandazile ethi kanjani ukuthi ngeno le usudla into ejovile awujovile wena uyambona uma ubugijima phambili uthi leze bayibonile idla ukungcola okay wathi asikufake ngomjovo kule ababili esesitolo ilungile yona okay angiyifake ke nayo ke ngiyifaka ngoba agcina ngomjovo amaphilisi zifakwa ama antibiotic uyibona ngisho iphekile khona into engathi insile la ibhodweni phezulu yaphuma namagwebu kuphuma yona ke le mithi ngaphakathi konke kuphume kuhlale la ukubone nje ukungcola ungakayidli yona isobho uthi isobho ukungcola ke lokho okukuyona isikhathi sihambile manje sithi 4 minutes to ake ngiphuthume lapha ku Facebook kubona ukuthi sinobani Mandla Zulu khona sihle Innocent Muloyi khona Fana Sithole ukhona Xoliswa Nduli ukhona Nkunze Bovu Mahamutsa ukhona Mondi Job ukhona Sizwe Qaba ukhona Dina Khadebe ukhona Inhlula beyishuka Majole ikhona Mpinhlonhle Boko kaQolombo ukhona Mashudu Malehase kade ekhuluma nathi khona manje Bomba Mkhwanazi ngiyabingelela kwabangcwele ngisacela ukubuza ngabe kuliqiniso yini ukuthi inhlangano yamadokodo kwakusuke kuyisikhumbuzo senkosi uJesu ake sidlulele ngenxa yesikhathi Armstrong Mdlalo mhlambe uShembe usehambile kithi waya kwabanye uma uzwa le ndaba kaMama Matekwani umdlalo ukhuluma le kade ngisho ngithi ngathi ivangeli selihambe namaKristu Mama Matekwani bona laba abakhuluma lezi zinto engithi zakhulunywa uShembe thina singasayikhuluma amaKristu abhizi ayayikhuluma manje kade ngisemlazi mfundisi njengoba ngibuya izolo ebusuku nje ngithi ngene sekushawo 9 ekhaya kubantu laba esithi abakholo hayi isamba nohlongwane khona isigule bese usibheka
abayingendaba amaphilisi abayithandisisi kuze kubizwa thina ekuthiwa ayingeke. So manje bafuna ukwazi into abayidlayo kuningi ukudla bangasakudli. Njengoba umuzwa kade kushiwo ikhuluma indaba zamarolo nani mashudu ya nakhona lapha ya abantu abangakhona hayi lamarolo nanje nasawasebenzisi ngoba nokuthi poison okhona ngisho into abayigcoba esikhumbeni abasagcobi noma yini intombazana wakhona uyazakhela into yokugcoba nensipho abageza ngayo kuno uyazakhela into yokugcoba basalokho nginamba abantu behlambuluka ubungcwele banikezwe amanazaretha zonke lezi zinto ekuthiwa ingenziwa wona seyazenza asivaletseni. Siyabonga Thabothi mfowethu sibonga usuku nalokho konke okuxoxiwe sithembise ukuthi uma inkosi ivuma nakwelizayo isabatha siyophinda sihlephule la sihlephula khona basinda abantu ezweni lonke. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Sizoxhumana nale insizwa so organizer ukuthi abafuna ukulalela indaba iphelele zizositshela wozani masibuyele kuJehova nisale kahle inkosi yomsini busisa. Amen. Amen. Kuthiwa bokugqala bokugcina bokuqala engathi kufike leso sikhathi kuyaphambana manje inkosi yomusini busise nonke inkosi mayivumile ngesabatha ezayo ngaso isikhathi esifanayo siyobe sekhona lapha sithi sikhumbule kuphakameni khona lencwadi isikhashana sekhona bengithi ngizoyifunda abaseKorinto bokuqala 7:27-14 ethi ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngumfazi nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngomzalwana uma kungenjalo abantwana bene ngabe bangcolile kepha kalokhu bangcwele iyakule kade ishiwa umshumayeli ukuthi ukuhlanganela nabantu abangakholwa kuyenzeka omunye akuthatha kuthwebula ubungcwele bakho kuwele kuyena wena bese usala nephupho inkosi yomusini busisi sale nephupho.